Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 25. Ti danag ti mangikat iti ragsak ti tao, ngem naimbag asarita ti mangliwliwakan kuana. Papagayam, intay danggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay na, nagpigsamot ng titudo kan angin, lakay. Ay, abang bagyo na kahit. Ay, makapadanag, sapay brown out. Aywan, ayan tayo flashlight. Aywan gayam, jakmat tinaigatangan iti battery. Ay sus, kanya nga iti pagsilaw tayo ita. Kanahin mo't nga ibilin ko nga isaganang bagiti kasapulan tayo dito'y balay. Lukas na nga da sumangbay a bagyo. Aywan, tayo radyo, tagdang nagakman iti damag, may papaditi da ito a bagyo. Jak na ipatarimaan. Anya? Agrarak. Unay kamot tin Estrella. Pulos nga awan pa'y na isaganam. Amumot nga daw may a bagyo. Hindi na kong tana. Madandanagan ak lang arudan, agungot ka pa'y. Danag ka, danag. Saan mo ang makontrol dagiti apagteng? Bakit? Yung naskin agsagana ka. Isaganam dagiti kasapulan tayo diti balay. Di mo ko naan nga awan pa'y kanan tayo. Inakman kita, no, dapay natday ti pagbagasan tayo. Ay, unay kamot din. Irresponsable ka la unay. Imbag ko na mare, tasakbay ti bagyo, napana kong naggatang itilako. No saan ko asinakbayan, ay awan ti magatang yu ita. Imbang nga ken ka, amare, ta nakasagana ka. Amok ngamin nga adda sumangbay a bagyo. Agasam ngay ta signal number 3 dito ayan tayo. Ay, isumat lagayam anagpigsa ti angin kan todo na anagpatnag. Apay mare, awan ti naisagsaganap. Awan Ay unay mo't daytan. Ibagamon ano anya ti gatangem. Tainton madamdama, adun ti aggatang. Awan, mare. Ikan nakarot iti bagas, kan battery, kape, kan asukar. Paborito ko in luto maasidaan tayo, nanang. Sige, mangan ka iti ado, tapno lumukmag ka, tani, nagkutong kan. Ha? Apay nga gun mo tanti lamisa. Aging ginad! Ay, nay na, ay unay matan. Kalkalpas lang arudan ti bagyo na, itaging ginadmanan. Nagpigsa, mami! Tugaw ka lang kita bakit? Saan ka tumartaray? Kita ang taglalaw ti balay. Saan aman ano tanalagda ti balay tayo? Ang mga not adapay amadangran ka no tumaray ka arumwar. Unngag pa sumami! Hindi ka unay agdanag! No, apay nga agsasaruno mo tindag iti sumangbay adidigra. Awan iti kontrol tayo dagiti apasamak. Tinasken, isaganaan tayo. Ken agkararag tayo, tapno natalgod tayo latas ang kapamilyahan. Aday ta, nagsardeng matlalang ng tiging ginad. Nagyamanag. Ay na, nakatulakit iti patrabaho ti supervisor me. Nabanuga ka talaga. Ay. Napanan naman nga tan. Apay nga awan pay. Ay, Ni, Estrella, makaulaw ka. Pumanag na ka dito sa hangok. Baybayan lang nga ginana dito itani. Napambanog ka iti nagmalam at trabaho. ay na, apay ti kunam, si kalaang tinabannog. Mas nakarkaro ang nabannog tatrabaho amin dito'y balay. Di mo pa'y damagan no nagawi din ni RJ wano saan. Agrel relax ka ditan. Apay, awan pa'y aya. Itay pa'y ngagdandanagak, ta saan pa'y anagawid. Mabalin ka di, ang relax ka lang. Di ka man sumanao. Alas 6 pa'y lang mo titi sardam. Kastalauna hindi pa nagdandanag mo. Ay, nakurang at talaga ti panangipatag mo iti anak mo. Sana pudno day ta. Ngam awan ti maitulong ko iti panagdandanag mo. Urayam nga agawid Masurunak yun kay Estrella no kanayo nakastaka. Mami!
Daddy! Hoy! Naggapwam ha? Anya ti orasan? Awid ka di pa iti estudyante na ito nga oras, ha? Mami? Siguro, sumursurot kan kadagiti babarkadam di tama pa naging inom, anya. Sursurwa mo dagbisyo, anya. Daddy! Kung tanak manin ni Mami. Nagapwam nga minay anak ko. Dayday bola. Napanak na kay basketball dita plaza. Oh, Padali kami inton Domingo. Dakas ka din naman kay ayamak. Estrella, nangag mo. Kita amti lang at anak ta. Naka-short pan kan nakasando, kan adaimot na abola. Kastala, una hindi pa ng sermon mo kan kuana. Ni Mami, nakaungungat. Awan mo't dakas nga aramida ka. Anak, saan la kayat ni mamim ang may barkada ka? Ala, pasensya mo ni mamim. Ingkag sukatan, tamangan tayon. Wan, Daddy. Ay na mare, jay anak mo ani RJ. Naglaing nga agay-ayam iti basketball. Kanayon nga min ang mabuyak ida ijay plaza. Kasta ka di, mare? Wen, kan nasingpat jay anak mo. Saan akas kadagiti daddo mga agtutubo diti lugar tayo? Asaan da amayaban? Tadjay la cellphone ti iggamanda. Saan akas ta di anak ko? Lapasin na pa yung amin na trabaho na. Sakbay nga ag cellphone. Nagswerte kayo anadaan iti anak akas ka ni RJ. Amo na pa'y gayam ti tumulong kadagiti trabaho. Nanakam. Iso adi ka kadi agdandanag mare. Si kakit dimot. Amin samot tan aba nagamakitam dito lubong kat pagdandanagam. Ay na, umay ko damagan ah. Ang mga no iliblibas na ti gumatang iti arak kan sigarilyo. Ay, di na araramidan ti kastamare. Sikat ti umuna apang ibagaak, no kasta ti aramidan na. Pare, umay kaawisan. Sa dino pare, Birthday ngamin di anak mo iti bunyag. jay buridak yo kani kumare. Wen, pare. Iso nga umay kamat ah. Ay katuwa na. Ay na, pasensya kan pare ha. Tadyak mo ten, nalagip magkasangay gayam. Umay kayo amin nakatrabahwak, tagi inom tayo man. Masapa tayo nga agawid itaa pare. Tapno makaumay amin nakatrabahuan ta. Wen, pare. Naibagakmatan kadag iti babae aka opisinaan tayo. Umay damay. Awan tapno naragsak tayo. Agbabanding tayo man. RJ, Apay Mami. adalod mo? Adda Awagam man ni daddy imtani rabiin. Ngam di pa'y lagawid. Wan Mami. Hello, RJ. Daddy. Apay asan ka kanupay nagawid. Apa ya, anak ko? Agdandanag manan ni Mami. Ada inatindara ka birthday. Ibagam ka ni mami, ang matamdamak pa yung agawid, ha? Sige Daddy. Mami, madamdama pa'y kanong agawid. Tanapan na ki birthday. Anya? Siyak ti makisarita. Mudto iti cellphone. Hoy! Agawid kan! Rabiin! Agawid ak numanamdam, ha? Anya ka tibagat ko na ya. Agawid kan, kunak! Ne, apay nga da babae dita nga agkakatawa. Ada siguro chicks mo anya. Anya? Ada ka dita beerhousean kat babae ti kakadwam. Agawid kan! So kalasaw? Sige, bye. Hello! 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 Inidep nan. Agung-ungot ka man ngaminan. Kasano adyak agunget. Babain sama ti kakadwa na ijay. Ha, agawid la day a tao. Talaga apagsasawak. Asino di mawag, pare. Amo mo na. Misis. Nag-check man yun iti attendance. Diyan na talagang pare. Imbagam ko mga kadwanak ngamin Wala niya pa iti bagbagak kan kuana. Sana makawawad day siya. Agungot lang tamo na parts. Kastaya. Sige. Ituloy tayo kit iti uminom. Kakaiso na nga italamanan nga agsasango tayo. Ape anak kariing ka pa'y, RJ? Agar arami dak iti assignment ko, Mami. Isubmit ko inton bigat.
Da kayo Apa ang nakariing kayo pa'y laang? Urayag ni Daddy masumangpot. Pudno ti atap ko. Idi pa'y, amo kon nga da babae na. Ni mami mo, tila pampanunutan na. Amo kon, idi pa'y lang amin a babaero day taamam. Aging gaita, babaero latta. Apa ang nagado ti badbado dito salas? Bakit? Anya dagito yung bada? Pumanaw kan. Anya? Babaero ka, aging gaita? Anya ka din dito nga ibagbagam? Nagado a babae ti kakadwayo iti nagiinuman nyo. Katrabahuak da kajay. Ay, basta pumanaw kan. Saan mo takas ta? Awan mo tidakas nga raramita. Awan tidakas na panak. Nakibarkdayak lang. Papanawan nakit din dito yung bukod ko pagtanan. Nabayagan na luklukon nak. Ang pampalunod ka man ni tidakas ako nak. Nulukwan ka. Itibay lang ko ma. Itapay, tadakilan ti anak ta. Ay, apaw. Na-stress ka manan. Kapoy di ka papanunot mo iti maday. Iso, kompormi maladitan di sumsumrok iti utag mo. Di ka nagsakit. Takit di maturugan. Ay na, nakapsutan ti matak, nga makitak lataan nagngisit day taigid ti matam. Apay anak ko, saan kan samot na nakaturturog? Saan nga rod, nanang? Nag-text kanyak ni RJ. Agap-apa kayo kanumanan kanila kay mo. Naman nyo gayam. Kasano? Dumaw-dawat ni RJ iti allowance na. Saan nakakano ang madawatan, taungat kakanumot nga unget. Kita day ta nga ugalim. Pinabakit na kan. Manupay latitawon mo ngam kasla bakbaketan kan. Ay, ado nga ti pampanunutak, nanang. Ta asino ko matiawan pampanunutan na. Asino ko matiawan problema na. Nadagdagsan pa'y ati problema dagiti daddo mangam iti sika. Ay, kastoy isa na talaga, nanang. Diyak samutin maikatan ti kastoy nga ugali. Nagsakit ti ulo, pare. Ado, tinainom tayo, idi rabi. Imbagkan ka taday talang ti parikot mo. Siya ngay, inungtan kan inapanak ni bakit ko. Ay, kaasi kamat nga rod no kasta. Imbagam kuma ata kinasarita. Ay po, ado ka no ti babaya ka duwata iti rabi. Ado talaga. Ngam katrabahuan tamit dagijay. At damat respeto tayo iti tunggal maysa. Kan saan tayo mat nga aramid iti dakas. Talaga sana makawawat ni bakit ko, pare. Noon niya ti rason na, isulatan. Mare, duwa na ang nga aldaw asaan ka nakikita. Angam, kasla nagsakit ka. Apay anak ko nam dayta. Kasano, nagunag dagita matam. Madlaw ang mapuypuyatan ka. Ay, ado nga ti pinampanunot ko. Ay, adday ta kamanan ako nak. Panunot ka panunot iti negatibo. Pampanunutak nga ro, daging gaita. Tiyan niya. Addan sa babae nilakay ko. Nilakay mo? Agbabae? Kat no nagsingpot a taon ni Jose. Apay ko mga agpanunot ka iti kasta. Ay, jak man amo, mare. Panagriknak ngamin kat addan babae na. Saan ka kading agpampanunot iti dakas? Si kamot laang ti kaasin, no kanayon kang agdandanag. Awan mo ti rumba nga pagdanagam. Ay, Kompleto ti pamilyam. Nasingpet kan nalaing di anak nyo. Agyaman ka kit di tanaikan ka iti naragsak a pamilya. rumwar ka manan. Uray ka di Domingo, at dalat ta trabahom. Kasanong agyanak dito balay, kat ungot kamat nga ungot. Isa na saysayat no mapanak lang nga nag-sideline. Pinagrubot kon ti anak ta. Imbagak, nga ipasyar da kami, kanagbuya tayo iti sini. Kunak man no di mo kayat dagita nga aramidan. Takas iti kinunam, sayang di kwarta. Kayat ko mati aganwind. Kasta nga min. Tasya, maboring akmat ni adalang dito unag ti balay. Sige,
Aramidan ta nga ron nun yatin ka rin mita anak ta. Agpasyar tayo bakit? Itikas ta. Maparagsak tamat ti anak ta. Ngamsakbay na. Unain tayo ti makimisa. Agyaman tayo iti Diyos. Tapno na karkaro arumagsak ti pamilya tayo. Karkar na ti biyag. Ado dagiti saan tayo ang maawatan, abambanag, ang mapaspasamak. Ngam di tayo makontrol. Katgapo ta ababa ti biyag, saan tayo nga ibusan ti oras kan panawan, amang pampanunot kadagita abambanag. Akseptaran tayo dagiti saan ang mabaliwan. Liklikan tayo tinalao sa panagdanag. Awan sa bali nga inta eramidan, no di ti agkararag iti apo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.